Dragi prijatelji knjige, zadovoljstvo mi je zaželjeti vam dobrodošlicu u potpuno novi sadržaj na ovome kanalu. Ali i potpuno novi sadržaj, čini mi se, na YouTube-u, barem kada je riječ o Bosni i Hercegovini. To je novi serijal pod nazivom Blago domovine, biblioteke Bosne i Hercegovine. Hodat ću po našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini, po njenim gradovima i snimati najljepše biblioteke, razgovarati sa ljudima o knjigama i na taj način dostupnim učiniti to blago koje naša domovina ima. Nalazim se u haremu Bakar Babine džamije u Sarajevu. Iza mene je jedna lijepa stara mahala, ulica Mjedenica. U toj ulici nalazi se kuća i biblioteka jednog od najznačajnijih, najpoznatijih i najvažnijih bosansko-hercegovačkih i bošnjačkih intelektualaca i historičara, Hamdije Kreševljakovića. Iza Hamdije Kreševljakovića ostala je predivna i izuzetno vrijedna biblioteka. O toj biblioteci poslije su vodili računa njegov sin Muhamed Kreševljaković, koji je bio gradonačelnik Sarajeva, a nakon Muhameda tu brigu o biblioteci nastavili su njegovi sinovi. To su vama dobro poznata imena, posebno vama koji pratite kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Jedan od tih sinova je i moj današnji sagovornik. Njegovo ime je Nihad Kreševljaković. On će me ugostiti u kući svoga dede, razgovarat ćemo o njegovom dedi, o ocu, o toj biblioteci, o knjigama, o tome kako su te knjige i ta biblioteka njega oblikovale, kako su utjecale na njegov život, na njegovo djetinjstvo i put kojim je on krenuo. Ovo je zaista pravi biser i jedno blago u samom srcu Sarajeva, a samim tim i u samom srcu Bosne i Hercegovine. Stoga, hajdemo u ulicu Mjedenica, u kuću Hamdije Kreševljakovića, da vidimo šta nas tamo čeka. Ulica kroz koju prolazim jedna je od najprometnijih i najznačajnijih ulica i saobraćajnica u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, i nosi ime upravo po Hamdiji Kreševljakoviću. Na skoro samom početku ulice Mjedenica, tačno preko puta lijepe mahalske džamije, desetljećima stoji kuća Hamdije Kreševljakovića. Iza vrata prizor koji nisam očekivao, prelijep pogled na Sarajevo. Zamišljam kako je ovdje lijepo piti jutarnju kahvu, no nemam puno vremena za tamaštanje. Idemo u biblioteku da razgovaram sa domaćinom Nihadom Kreševljakovićem, osobom punom vedrine i srdačnosti. Zaista mogu reći skriveno blago Sarajeva. Dobro došli. Nama je drago i svjesni smo toga, a nekako je to stvar koju uvijek kada bi govorio o nekom djetinjstvu, taj prostor biblioteke on je uvijek bio sastavnim dijelom tog odrastanja. Biblioteka je bila gore u kući, ovo je Mati Rahmetli, ona je preuredila ovaj prostor da ga stavimo u ovu funkciju, tako da mi danas imamo i udruženje građana Video arhiv biblioteka Hamdija Kreševljaković u želji upravo da sačuvamo to ne samo kao jednu zbog tog historiografskog značaja, već i zbog tog nekog duha, jer mislim da odnos prema knjizi je nešto što je sastavnim dijelom identiteta, pa reći ću i primarno ljudskog, a i reći ću i bosanskog i bošnjačkog, i mislim da nam predstavlja zadovoljstvo biti dijelom tog ambijenta u kome se specifično ta vrijednost nastoji sačuvati. Da krenemo sa osobom koja je ovo sve i počela, sagradila, počela da sakuplja. To je rahmetli akademik Hamdija Kreševljaković. Vaš djed, poznati bosansko-hercegovački bošnjački historičar, intelektualac. Ali evo, ko je Hamdija Kreševljaković iz vaše perspektive, iz perspektive porodice?
Pa uvijek je nama bilo teško razdvojiti to, jer dedo je preselio 1959. godine, tako da najstariji brat koji nosi po njemu ime, Hamdija, ga on je bio rođen 64. dedo, tako da otac je imao samo 18 godina kad je dedo preselio, tako da su i ta sjećanja oca na dedu bila sjećanje jednog tinejdžera. Meni je recimo bilo zanimljivo kad je on nama pričao kako mu je otac jednom prilikom mu rekao, pošto je izgubio vid pred kraj života, pa mu rekao, bil mu on pisao one zabilješke, neke kao dnevničke, ja kam, pa jesu, kama nisam, kaj to, tad mi lopte igrali, kaj nije meni to bilo. Tako da i on, čak je i kod oca bio neki žal za tim nedovoljno provedenim vremenom sa njim kao jednom zaista izuzetno svestranom i fascinantnom ličnošću, ali tu dimenziju njega sam imao priliku iskusti kroz susrete sa njegovim, sa ljudima koji su bili njegovi učenici uglavnom, i uvijek mi je bilo zanimljivo kada bih god sreo nekoga, a to su ljudi različitih nacija i vjera, uglavnom su bili već dosta stariji, meni je bilo fascinantno svaki put kada bih im rekao da sam unuk Hamdije Kreševljakovića, ljudi počeli plakati. I tačno se osjetila neka ta, ja kažem, ja isto uvažavam svoje profesore i to nije sad nešto da bi se zaplakao, ali je postala ta jedna posebna crta njegove ličnosti o kojoj smo mi kasnije i saznali. On nije volio pričati, on recimo ima jedan slučaj u nekim novinama čak zabilježen gdje je neki, ili kod Alije Nametka, gdje je neki novinar zabilježio kako je on pomagao jednog svog kolegu. Dedo više s tim novinarom nikad nije pregovorio jer je rekao ne pomažem ja to da se priča, i bilo mu je grozno to da je objavljeno, ali bio je čovjek koji je stvarno vodio računa o tom ljudskom odnosu, a to mislim da se može vrlo vidjeti u njegovim radovima, jer ono što čini njega najzanimljivijim, zašto je on jedan od najznačajnijih historičara, ne samo po tom kvantitativnom elementu gdje je čovjek napisao preko 300 i nešto radova, već po činjenici da kada pratite evropsku historiju i sociologiju i te općenito, interes za običnog čovjeka se pojavljuje jako kasno. Uglavnom je prevashodno historija uvijek bila fokusirana na te neke plemićke porodice, na neke kao značajne ličnosti, a značajna ličnost uopće ne mora biti pozitivna ličnost, pa tako recimo ja kao analogiju često koristim, bilo nam korisnije ovo što znamo nabrajati, ove sve faraone iz egipatskih dinastija, ili da imamo očuvano bar djelomično historijat nekog čovjeka iz tog perioda koji je bio jedan od njih što je teglio one kamence i to. Mislim da bi slika svijeta bila puno jasnija kroz tog običnog čovjeka. I Hamdija Kreševljaković kao naučnik, znanstvenik je bio taj koji je prvi se fokusirao na esnafe, on se interesirao i bavio se onim rudarima, običnim čovjekom. Čak kada piše recimo Sarajevo u doba Austro-Ugarske, odnosno okupaciju Sarajeva od Austro-Ugarske, on, recimo to čak jedan njegov suvremenik navodi, kaže, nikada se nikom ni od njegovih kolega ne bi moglo desiti na listi gdje nabraja sve šehide koji su poginuli u odbrani grada, da nabroji čak i oslobođene robove, jer u stvari robove, jer tad još u Sarajevu ima toga, kaže, to se ovim nikad ne bi moglo desiti. A on je imao jedno izrazito uvažavanje prema običnom čovjeku i to je nešto što je, recimo, mi smo umjeli prepoznat kod oca. Naš otac je isto, rahmeto, bio čovjek koji je sa svima imao jednu vrlo jednu visoku socijalnu inteligenciju, gdje je na isti način umio pričat
ne znam, sa gradonačelnikom Venecije i sa čovjekom nekim gorštakom negdje s neke naše planine, s istim razumijevanjem, s istim poštovanjem, i to je nešto što Hamdiju Kreševljakovića kao historičara čini posebnim, da je jedan od pionira, govoreći o Evropi, ne samo o Bosni i Hercegovini, čiji je fokus bio na običnom čovjeku, i u tome je najveća njegova vrijednost. Kao dedo, on je nama ostao uvijek, on je dedo u pričama, on je, otac ga zove, naziv otac babo, to su kroz koji lik se on pojavljuje. Međutim, njegov najstvarniji lik kod nas je bila upravo ta biblioteka koja se nalazila, uz koju smo mi odrastali. Otac je isto bio historičar i ja sam završio historiju, znači mi smo 3 generacije, i nekako svo naše druženje sa njim je bilo kroz tu njegovu biblioteku i kroz te njegove knjige. Zbog toga bih izdvojio ovu knjigu koju je Amer Maslo nedavno radio, što je bila želja, to mi je bilo simpatično, jer želja oca Rahmetli je bila da se sakupe svi nekrolozi koje je on pisao o svojim kolegama, i onda Amer Maslo dođe sa tom idejom da se to uradi. Mi smo kao ovaj prostor zajedno sa njima Rekulturom izdali tu knjigu. I šta mi je bilo zanimljivo? To su nekrolozi gdje on piše o Rahmetu Safetbegu Bašagiću, o Silviju Strahimiru Krančeviću i Musi Čazimu Čatiću, svim tim ljudima, nekim manje poznatim. I šta je meni zanimljivo, kada neko piše o drugom čovjeku, tačno vidite šta prepoznaje kao vrijednosti tog čovjeka. Tako da je meni ta knjiga bila jer pogotovo nekrolozi su specifičan oblik, specifično stanje kada pišete, jer tada nastojite iz čovjeka izvući ono što je najplemenitije, šta ste u njemu vidjeli kao vrijednost, i kroz te njegove radove o drugim ljudima smo mi zapravo isto upoznavali njega kao jednog čovjeka za kojeg ne kao unuk, već kao čovjek koji se bavi historijom, s potpunim ubjeđenjem mogu tvrditi da je jedna od najzanimljivijih ličnosti, ne samo Bosne i Hercegovine, već i značajno šire. Prije nego što pređemo na biblioteku, volio bih da spomenemo i vašeg oca Rahmetli, Muhamed Kreševljaković. On je bio gradonačelnik Sarajeva. Naravno, to veliki broj Sarajevija zna i šire van Sarajeva, naravno, ali evo imamo i gledalaca koji su van Bosne i Hercegovine, pa da se prisjetimo i njega. Jedan od, ja ću slobodno kazati, možda najupečatljivijih gradonačelnika, najznačajnijih, čovjek koji je zaista ostavio veliki trag u ovome gradu. Ja bih opet, to je uvijek, politika je nezgodno, tu je danas, pogotovo je puno teže ostati, ja kažem, recimo u neko dedno vrijeme, pa on je značajna ličnost, pa možete naći vrlo malo relativno tega, a ovdje ste izloženi svemu, tako da je teško danas kad ste javna ličnost ostati čist na neki način. Međutim, ono što bi ja opet kod njega, ono što je meni najdraže kod njega, mimo činjenice da mi, evo ja mogu reći da mi živimo i dalje u dedinoj kući, i otac i mati su živjeli u dedinoj kući, znači ono što ja znam, meni je uvijek recimo zanimljivo, simpatično pod navodnicima kad političar govori o zarađenim milionima, nama je otac bio gradonačelnik i konzul, bio u politici preko 10 godina, ja znam da se s tim milionima ne može izaći iz toga ako radi. Ono što mi za njega držimo kao vrijednost je, mi smatramo da je on bio pošten čovjek. Imao je odnos prema običnim ljudima, u toku opsade kao gradonačelnik je vodio računa da se ponaša istinski kao gradonačelnik, bez obzira na partiju iz koje je dolazio, da bude gradonačelnik svih građanki i građana, svih različitih vjera, različitih nacija, i to su recimo stvari koje ono što mi je drago kad sretnem njegove kolege uvijek spomenu da je bio jako duhovit. I to mi je nekako ostalo kako je nekome roditelji ostavio u nasljeđe nama najljepše nasljeđe i od tog dede, i od oca, i od majke i nane je zapravo ta neko lijepo sjećanje na njih od drugih ljudi. Ono što ipak njega, bez obzira što je on ostao tako kao ono što njega čini posebno isto da je bio jedan od značajnijih eksperata za materijalno nasljeđe Bosne i Hercegovine, isto je napisao veliki broj radova. Znam da je recimo na nivou istinske tragedije bilo, pošto je radio Zavod za zaštitu spomenika
kulturnog i prirodnog nasljeđa BiH koji je izgorio u toku agresije na Grbavci, tu s njemu izgorilo uglavnom i sva njegova istraživanja. Tako da iza njega ostala knjiga nasilja općine Pucarevo gdje je obradio, to je Novi Travnik, gdje je obradio sva sela i značajne spomenike koji su tu ostali, a on je bio čovjek koji je obišao, ja mislim, preko 90% svih sela i zaselaka u Bosni i Hercegovini. Iz svih tih mjesta je uglavnom imao te materijale koji su bili, nešto malo je sačuvano ovdje i to je za njega bilo, ja se sjećam, on kad bi dođu iz Milana, kad je bio konzul, pa dođu, pa mi navečer do nekih doba, mama ode na spavanje, mi od 1 do 5 nekad pričamo o tome, onda on ustane se pa izvuče nešto da nam pokaže te stvari. Znam, jednom sam ga pitao, bi mogao nastaviti se baviti sa tim, kaže ne bi. Jer je to čitav život koji uložite i onda vas ta jedna ta vatra zapaljenog objekta jedne značajne kulturne ustanove u BiH, sve to što ste vi istraživali odnese. I bio je jako zanimljiv, poznavao je puno stvari i sigurno u njemu je dosta se moglo tog i dede prepoznat, ali ću spomenuti jednu anegdotu. Kada smo radili jedan program prije rata, mi smo tu uvijek nešto bili kod djeca, kod tinejdžeri, angažirani u raznim stvarima i organizirali smo u aeroplanu jednu večer posvećenu sigurno najznačajnijoj ličnosti nauke Bosne i Hercegovine, Rahmetu Safetbegu Bašagiću, kojeg je dedo isto izrazito cijenio u svakom pogledu, i tu je bila kćerka Safetbega Bašagića, Almasa Rahmetu. Starija je ona i tada bila, i znam da nam je rekla nešto, ona je jako šarmantna, draga žena, i znam da nam je rekla, kaže, ako budete milioniti dio dede, bit ćete divni ljudi. Toliko hoću da kažem koliko je taj deda, stvarno, mi se trudimo stvarno, a recimo, znam, jedan čovjek jednom počeo nešto pisati, oko neke familije u Bosni, pa nas izvuko, pa kad deda ja to vidim malo, pa on nešto malo dedu, stavi, naglasi oca, čak i nas, ja kam Bogam sfulio, kod nas, mi smo vrlo svjesni da to nije da mi nemamo ambiciju, ali je on stvarno bio jedna vanredna ličnost koja je na isti taj način koji je zadužio i Bosnu i Hercegovinu, mi osjećamo stvarno duboku zahvalnost da je to čovjek s kojim imamo, sa kojim nekako imamo vezu, i da bez obzira na to, sad kad se vratimo na važnost knjige, bez obzira što ga nismo doživjeli, koliko kroz knjigu, ne samo njegove, već i ove koliko čovjeka, insana, ostane sačuvanog na ovom dunjaluku, bez obzira na preseljenje, kada ostavlja iza sebe tako jedan plemen trag. I onda ima onaj hadis, koji kaže, kad ostavite iza sebe između ostalog i dijelo iz kojeg ljudi napisao nešto iz čega ljudi mogu učiti. Mi smo, recimo, to iskusili upravo kroz knjigu, kroz slovo i kroz jednu on je uvijek bio, jako mu je bila važna ta tačnost. On je znao sam izdavati ponovo svoje knjige da bi neke korekcije radio gdje bi nešto fulio, ali pored toga i ta jedna ljubav prema ovom prostoru koja nije apstraktna, naša ljubav prema Bosni nije ljubav prema neke te emocije to. Naša ljubav prema Bosni je ljubav prema tim svim velikanima, divnim, običnim ljudima koji su tu zemlju i čuvali i gradili kao prostor gdje su nam udareni temelji za mogućnost, koliko ćemo mi to iskoristiti, svi zajedno, ne govorim samo o nama ili ne, to je već do nas, ali su nam ostavljeni divni temelji jedne zemlje koja je profilirana kao prostor različitosti, prostor raznovrsnih vrijednosti koje mogu pomoći, u što ja duboko vjerujem, pogotovo ti prostori koje karakterizira različitost, ja duboko vjerujem da kada u tome odrastate, da u startu imate izraženiju socijalnu inteligenciju. I
To je u našem slučaju dobrim dijelom vezano za to što je ostavio dedo, a i otac svakako. Moram spomenuti, mala je digresija, pored dede, njegov amdža, dajdža, on je bio Ali Riza Kreševljaković, on je bio prvi veterinar u Bosni, to je čovjek, pokazat ću vam diplomu, njegovu iz Istambula, jedan ters, vrlo specifičan, koji kad se došli Austrijanci, tražio sam da polaže neku razliku ispita, pa je on to nije htio, pa je on to ponovo završavao, sve da se ne bi ta diploma dovodila u pitanje. Ili dedin brat Halid, koji je bio isto, on je bio sahađa, ali se bavio sakupljanjem narodnog blaga, narodnih pjesama i to. I isto njegova sestra, najdraža sestra, Dedna Sidika Rahmete, ona je isto bila jedna od prvih žena koja se bavila u Beharu, ima i nekoliko njenih možda tih prikupljenih pjesama koje su bavili. Tako da je to bio jedan ambijent, reći ću istovremeno i običnosti, ali dubokog respekta prema intelektualnom, a koje je danas poprilično se dovedeno do nekog pežorativnog pojma. Danas ljudi, kad kaže intelektualac, to više zvuči ko da ga nešto provociraš, nego ko da ga hvališ. A biti intelektualac, imati sklonost intelektualnom i biti čovjek koji ima izraz osjećaj odgovornosti prema vremenu i svijetu u kome živi. Odrastati u takvoj porodici, sa takvim porodičnim nasljeđem i evo sa ovakvim ambijentom, vjerujem da je bila, evo kao što rekao ste, to je i privilegija, to je i čast, ali to je i odgovornost. Koliko je vas oblikovalo odrastanje u ovakvom ambijentu? Apsolutno, ja mislim, apsolutno. Mislim da je to, ja mislim da kada, evo samo ću reći na jedan potpuno nešto što zvuči kao da nema, recimo mi svake godine vi morate proći kroz te knjige. To mama organizira, moraju se oći, knjige imaju prašne puno. I to mama nikad nije volila kad to zapadne da radimo otac i mi, jer mi, kod nas nema, to da mi sad to se očiti i vraća, a mi svakoj knjiga vidi ovo, a vidi ono, to je znalo trajati. Potrajati. Recimo, mi uvijek se zezamo, Nana je bila domaćica, obična dosta žena, ali za Nanu uvijek vezujemo prvo, Nana je najzaslužnija da je sačuvana biblioteka, jer kad je dedo preselio, ponudili su da se otkupi biblioteka, i to za ogromne pare, sistem malo više je vrednovo to, i znam da Nana je odbila to i rekla to bilo ko da mi još jednom preseli. I nije htjela prodati tu biblioteku, ostala je, i mi smo se uvijek kao anegdotu pričali da je jedino Nana prošla kroz sve knjige, jer tad da bi se knjige zaštitile, to je bila neka kiselina. Pa onda kad ona uzme, pa valja na nešto se napravi se neka smjesa, pa na svaku strancu valja to dotaći tu strancu s tim. I mi smo uvijek govorili, jedino je Nana prošla kroz sve knjige, bez obzira što i nije baš temeljito istraživala, ali je ona svaki list knjige okrenula. Ovdje recimo, meni je, to sam ispomnio i prije, mi imamo neki katalog biblioteke, vi kad pročitate katalog ove biblioteke, vi ste već, možete se smatrati onako jednim solidnim historičarem. Jer znalo se dešava da ljudi koji traže određene knjige, bez obzira što mi imamo jednu od najznačajnijih biblioteka u ovom dijelu Evrope, što je Gazi Husrevegova svakako biblioteka, ili da imamo našu tu nacionalnu biblioteku, nije se rijetko desilo da neki ljudi kada se bave istraživanjem Bosne i Hercegovine da knjige nisu mogli naći tu, već da je ta knjiga postojala samo ovdje. I to je ono što ovu biblioteku čini specifičnom, jer dedo je kao mlad čovjek sa Karlom Pačem prvo se počeo baviti istraživati književnu historiju BiH, to je inspirisan sa njim. Onda recimo jedan dio biblioteke ima tu važan je kao te knjige koje se tiču književne historije, onda se prebacio na ovu historiju uglavnom srednjevekovnu osmansku historiju. I ono što je zanimljivo, ona nije
kvantitativno ogromna, ona je otprilike nekih 3000 bibliografskih jedinica, ali knjiga koje se isključivo tiču ili mahom tiču Bosne i Hercegovine i njenog susjedstva, tako da on recimo kada bi putovao, to mu je jedna i ocu i njemu to tu imamo zajedničku crtu, ta sklonost putovanjima, dedo je jako puno putovao, onda bi na tim putovanjima išao na univerzitete, slušao predavanja, sretao se s ljudima, obilazio biblioteke i antikvarce gdje je kupovao knjige. Tako da je on u tom periodu zaista sakupio nešto što je ja kažem, kad vi imali samo u kući tih preko nekih 350 recimo radova koje je on napisao, to je jedna vrlo jaka slika zemlje u kojoj mi živimo, a onda na to kada dodate ovu biblioteku koja je zapravo neki backup, odnosno neki izvor koji on između ostalog koristi za te knjige, onda zapravo shvatite da se radi o biblioteci koja je specifično kada se govori historiji jedno od najznačajnijih. Mi smo u Bosni imali naravno Rahmeto Sokolovć je imao fascinantnu biblioteku, biblioteka Safet Bega Bašakča koja se sada nalazi u Brnu, ja mislim, da je sačuvana. Imali smo čitav niz intelektualaca koji su imali svoje biblioteke, nažalost, neki su od njih, to opet na sreću, su predali svoje fondove nekim institucijama. Mislim da dobar dio knjiga je na taj način neodnosno prema knjizi i nestao. Otac je često govorio kada bi obilazio ta sela, to vi dođete u selo, imao je situacija gdje dođe u selo gdje više nema aman pismenih ljudi, a sačuvane knjige, koji tako ako neko ne dođe do njih, oni nestanu. A što će reći, što je zanimljiv taj kontinuitet, koliko je važno učiti, koliko je važno čitati da se ne bi dešavale te stvari, da izgubite kontinuitet sa vremenom u ovom konkretnom slučaju i sa knjigama. Tako da ova biblioteka jeste po mnogo čemu i specifična i vrijedna. Osim tog historijskog dijela i njene vrijednosti u tom pogledu, ona je vrijedna zato što se očuvala kroz turbulentna vremena. Yes. Kako ste uspjeli sačuvati biblioteku tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu? Prvo bilo je teško sačuvati u Drugom svjetskom ratu, pošto je nama ovdje uzveknula bomba, aviobomba je pala, to je srušila i ovu susjednu dole kuću i kako je pala, mi se sjećamo oko mali tog kratera koji je bio tačno u Bašči gdje je opala i to je dobro oštetilo i kuću u tom periodu. To je bio prvi taj neki dio kada je mi ne znamo šta je tada, je li šta odšlo, nije odšlo, ali je to bio jedna situacija u kojoj je moglo to sve da nestane. U periodu opsade mi nismo poduzimali nikakve posebne mjere, to je bilo to neko božje davanje, da kažem, da nismo imali te baš direktne pogodke u kuću. Imali smo isto baš na isto mjesto to gdje je pala u tom Drugom svjetskom ratu, nekoliko tih granata je palo. Knjige je uvijek, mi smo čak uspjeli da u periodu opsade kroz festival MES, roditelji su već bili, otac je otišao i mati, on su otišli u Milano, on je bio postavljen za generalnog konzula, mi smo ostali ovdje i u tom periodu kad smo bili sami, mi smo obnovili projekat, to je bio jedan, zvao se Mobilni univerzitet, Beba univerzum projekat, mobilni univerzitet gdje su u Avliji se držala predavanja i otvorili smo biblioteku za javnost, tad je ona bila gore baš u toj sobi gdje je bilo, stručni suradnik je bio Rahmeti Hafiz Mahmud Efendija Traljić, koji je bio njegov blizak prijatelj i prije svega učenik, i on je učio njemu i hatme dok je on bio živ uvijek, i on je bio stručni suradnik, on je čak držao i govor jedan kada smo mi pozvali, to je bilo, a to je vrlo zanimljivo da u tom periodu gdje i dalje padaju granate i sve to, da smo mi ovdje u ovom prostoru pozvali ljude, pokazali ljudima biblioteku, otvorili je čak privremeno i za javnost, držali to je mes i fama
Suada Kapić, ovdje u Avliji su bili čitav niz profesora, što historičara, ljudi iz različitih nauka, znam da je bila Vanessa Redgrave, jedna od gošći koja je govorila, i to je bilo onako, ono što se govori kad mi pričamo o tom kultura u prijedu opsade i kao neki oblik i otpora, to je zaista bilo zanimljivo koliko je taj razgovor imao sposobnost da smiri ljude. Nerijetko se dešavalo dok to traje, to predavanje, da neđe zveknu te granate, da vidite da je pala neđe ili blizu ili vidite na susjednom brdu, gdje su ljudi i dalje koncentrirano slušali o čemu se to govori. Tako da, samo Bog možemo zahvaliti što je sačuvana, nismo neke korake poduzeli, ali mogu reći to da smo, ne samo da je sačuvano, već da smo i u tom periodu upravo i učinili javnosti dostupnijoj, pošto je ona dotada bila jedna lična, znali su njegovi, pogotovo to njegovi ovi kolege, da kažem, on su uvijek znali da je to jedna od najznačajnijih historija, čak su neki malo iskoristili i početnu naivnost da dobar dio nekih knjiga su posudili koje nikad nisu vratili. Mi čak ne bi prozivao, ali mi znamo i džeste posuđene, nevraćene, ima to neko nepisano pravilo kod tih naučnika da kao nije grijeh maznut knjigu, pa eto da držimo da treba mi isto prakticiramo, ne posuđujemo knjige, može ovdje neko doći vidjeti, može se isfotokopirati, ali smo ukinuli to, jer uvijek spomenuti da je Ida Čvičak radila za bir, ali mislim da sam kod nje to spomenuo, 2-3 knjige koje sam ja posudio, pa mi nisu vratili, pa Rahmet Husnija Tulč, advokat, kao Husnija, kako bi ja mogao, mi nije vratio knjige, kako ja to mogu li ja to, kako pravno, ja ne znam, Alphonse de France, ne znam koga spomen, kako je imao najveću biblioteku, kada je pitao ga, kako ste, kao nije više pitanje ni para, već kako je uspio taj broj knjiga navući. Kaže on, vrlo jednostavno, kaže, nikada nikom nisam posudio knjigu, a koju god sam posudio, nikad je nisam vratio. Sjajno. Eto recept. Ja ne mogu promovirati to, ali je stvarno, knjige imaju ljudi, različite odnose ljudi prema knjizi imaju, ali recimo teško, mislim da ljudi u neznanju to urade, jer mislim da nemaju uopće svijest kako je to bolno za onoga kome se ne vrati knjiga, ali ne treba, mislim, i knjige imaju te svoje živote i putovanje. Dešava, meni je divna priča, recimo, ne znam sad da ne spominje možda prezme, sarajevska jedna porodica, pa dedo se pazio sa dedom od te moje poznanice koju ću ja upoznat u ratu, i ona, znači, prošlo je 50 godina, možda ona dolazi sa knjigom koju je dedo dao njenom dedi, a u njemu je posveta od Edhema Mulabdića, dedi isto. I tako nekad se neka knjiga tim sticajem okolnosti i vrati, nije samo da odu. Sjajno. Ja zaista, evo, ko bude nas gledao, odnosno ko bude gledao ovaj razgovor, mislim da kamera uopće ne može da prenese, bilo koja kamera, ovaj ambijent i ovu atmosferu, i moj osjećaj dok sada sjedim ovdje, dok ovo gledam, ja kao da putujem kroz vrijeme, zaista. Kao da mogu zamisliti i Rahmetli Hamdiju i Rahmetli Muhameda, kako ovdje sjede, kako pišu, kako su nad knjigom, i ova lampa, sve ovo taj neki ambijent koji zaista... Dedo je sjedio za ovim stolom. Dedo je baš sjedio i za ovim stolom je radio, i to je taj njegov radni stol. Možeš kasnije snimiti, ovdje je ta fotka i tu je radio. Mi smo sačuvali to otprilike kako je izgledalo. Ono što je zanimljivo, to mi je baš kad smo to radili, pa mi je Rahmetli Hafiz Straljić ispričao, to mi je divna priča, onako o toj govori, opisuje ga na različite, on je dugo, znači, sam živio u kući, ne mogu se sjetiti, ne znam da li je čak i on mi rekao koju je knjigu radio, jedno od njegovih složenijih tih dijela, i kad je radio gore u kući, to je proces, on kad počne raditi, on je samo u tome, on je znao,
on je stvarno znao to po tim pričanjima, kad se nečem posveti, baš se posvećivao. I kaže, dok je radio na toj knjizi, kaže, na početku, kaže, uprati neki miš se pojavio. I kaže, onda mu je on počeo malo nešto ko šećer, ko nešto davati, kaže, dok je završio tu knjigu, tamo je miš jeo iz ruke. I to je meni ostaje, to je Hafiz pričao tu priču, to mi nismo znali, ni otac je nije znao, to nam je bilo nešto, isto baš to što vi kažete, nekad ja i kad sam u kuća i kod nas, mislim, promijenjena dosta, ali ima ta jedna čak teorija, i Joyce, ja mislim da piše o tome kako se mjesta sjećaju stvari. Pa tako ja stvari mislim da čak i u našoj duhovnosti ima taj trag čovjeka koji ostane u tom nekom međuprostoru. I ja u kući uvijek, kad ste svjesni toga, to daje jednu toplinu. Ja, recimo, meni zanimljivo, nekad meni neko dođe, pa ima malo strašno starije kuće, to su grede, one uvijek starije kuće žive, one dišu, i nema tu nešto da ima one potpune tišine, u kućama nikad nema potpuna tišina, nešto škripne, nešto ovo, i to je, recimo, ljudima koji su naučeni na ove betone i zgrade, njima je to malo ko, šta ovo šušno, a meni je to uvijek zvuk kuće. I mislim da kroz te takve stvari nekako čovjek, mislim, kako smo mi, brat i ja, dosta smo mi skliznuli i u te prostore umjetnosti, ali mislim da baš kroz komunikaciju sa takvim nekim specifičnostima, sa tako nekim tim suptilnim osjećajima, da to probudi u čovjeku jednu neophodnu maštu. Mi danas živimo u svijetu gdje mašta nam nestaje kao što nam nestaju neke sorte voćki i tako dalje. A hajde, ta voćka, i nekako, mislim, ne volja ni to, a kad vam te počnu stvari kliziti iz vas kao mašta, kao te neke vrijednosti čovjeka, a mi znamo, ima jedan onaj hadis koji je meni jedan od najstrašnijih, kad kaže kada se digne znanje iz knjige, pa kada ljudi nastave lista čitat harfov tu, a dignuto ga, ne do Bog. To je meni, recimo, jedna od najporaznijih stvari, a to da bi došlo do te tačke, to prvo tako mora i nestajati iz vas, nestane vam zainteresiranost, nestaje vam potreba za komunikacijom, nestane vam potreba da vam je osmijeh prirodna reakcija na susret. I kad te stvari počne čovjek gubiti iz sebe, eto, malo prije smo i pričali o tehnologijama, koliko tehnologija, nisam protiv tehnologije, ali ona ima stvarno jednu tu dimenziju dehumaniziranja. Ja danas kad gledam, imamo sad jednu ekspanziju literarnu, gdje ljudi potpomognuti sa AI-em odjednom otkrivaju u sebi lažne pjesnike, i onda ima taj, recimo, meni, ja baš danas s Almirom Širevićem pričam kako vi kad čitate to, kako se taj AI u nečem osjeti. I dolazi do jedne robotizacije onoga što mi komuniciramo. Ja tačno kroz te stvari, da se vratim na taj meni stvarno horor hadis o toj slike svijeta gdje znanje i potreba za znanjem, nesvijest o potrebi za znanjem se pojavljuje, ja se tih stvari prepadnem. A mi danas kao društvo, ne govorim samo o Bosni i Hercegovini, već i globalno, čini mi se da se to malo osjeti, a onda dođe do jedne tačke kad se vratimo na Bosnu i Hercegovinu, pošto ja vjerujem da u svakoj kušnji ima nešto što je zapravo dar za nas, za jedno društvo. Ja ne mislim nikad, bavim se istraživanjem rata, naša je obaveza naravno sjećati se ljudi koji su odbranili ovu zemlju, koji su poginuli braneći ili kao civili ili kao borci, ali ako bi htjeli da nešto izvučemo iz toga, ja mislim da trebamo iz toga naći, šta je ovo nama, šta nas je htjelo naučiti, šta je ono što će nas zbog tog iskustva, kako mi od tog iskustva sad možemo napraviti neku novu vrijednost. Recimo, jedna od tih stvari, pa kaže, destruirana zemlja, tačno, katastrofalno destruirana, mislim, ekonomski, ali
baš u toj maloj nazadnosti nekoj koja se može kao posljedica agresije osjetiti, možda je u tome neka vrijednost da nas baš ne opali punim taj val svega toga, već da ipak neke vrijednosti koje su ljudske, koje sam ubijeđen da sve ljudske vrijednosti to je, znači, ne postoji resurs kao što je recimo odgojeno dijete. Ne postoji, nije nafta to. Znači, možete, evo vidite, ovi imaju naftu, pa izopačen svijet, mogu gledati ubijanje djece da ne reagiraju. To koliko materializam može ubiti čovjeka. A on nesvjestan, on misli da je u nekim, pogotovo onda ovi što su siromašni, onda oni gledaju u njih kod s nekom, niko od nas, ja vjerujem da se, ko je normalno, niko se ni s kim ne bi mijenio. I to ima ona jedna, to je, ja mislim, kod nas Rudina odže, kad bi svi pamet bacili na pazar, svako bi za svojom poletio. I to je priroda. I mi trebamo kroz to što imamo, a ja smatram da je ovo jedna od tih stvari koju imamo, da kroz takve stvari trebamo tražiti vlastite puteve. Ono što je tendencija suvremenog svijeta i što je pogotovo tendencija jednog zapadnoevropske dominantne kulture koja ima fantastične vrijednosti, ali jedna od crta toga je jedno sve se standardizira u jedan uniformni oblik, pa onda vi putujete svijetom, prije, zamislite kako je prije izgledao, odete dedu koji je otišao na Island, pa ako odete s Islanda u Tursku, pa iz Turske odete u Njemačku, vi ste promijenili sve živo. A danas vi proputujete pola svijeta, vi izađete, aerodrom isti, restoran isti, one, da im ne spominjem imena, pošto je uglavnom bojkotim sve, svuda isti restoran, svuda ista kafa, svuda isto ovo, svuda piju ovo, i to nešto što po meni duboko osiromašuje ovaj svijet. I onda smo mi došli do tačke gdje ja duboko vjerujem da recimo kao ne može se putovati. Ja sam ubijeđen da 90% Bosanaca i Bosanki i Hercegovaca nisu dobacili. Bosna je jedna od najljepših zemalja. Bosna je jedna od zemalja gdje su ljudi prije 200 godina kad dođu kao šta je ovo. Pa danas ljudi pređu pola svijeta da dođu ovdje kao jesam dobra zemlja. A mi pola toga nismo obišli. I naši ljudi misle da je putovanje kad odeš, ne znam, na Maldive ili ove katastrofe, ove vamo golfske, a nije mu putovanje otići na Lukomir ili otići na, ne znam, ta mjesta koja kod nas su, ja danas, i brat, ja, puno kreću, dan danas, sa svim ovim, ja tu pričao sa za oca, dan danas nešto izleti, a vidi ovo kako izgleda. Tako jedan mali filđan prostor sa beskrajnom raznolikošću. I to su, recimo, stvari koje mislim da kroz društvo koje je bazirano na ljubavi prema knjizi, na ljubav prema slovu, na ljubav prema riječi, na ljubav prema komunikaciji, da to kad bi uspjeli, da bi nama čak i ovo u čem mi živimo, odjednom se pokazalo u jednoj drugoj slici. Ko oni Arabi kad dođu ovdje, pa njima kažu, njima kod dženet, ljudi nisu vidjeli zelenila toliko, da ga zatvori, da ga prekrije zelenom čohom, ne bi se više zelenila, nego voda, ovo, mislim, ta naša neosviještenost o vrijednostima prostora, a po meni stvarno i duha, jer ljudi koji su ovdje živjeli, ja sam nabrao neko, nije u jednom društvu, nemate vi nigdje da je 90% intelektualaca. U svakom društvu je to jedan određeni procenat, mi smo u pojedinim periodima historije, pogotovo osmanski period, tu smo stvarno bili smo faktor neki, pa onda to je variralo, ali smo uvijek imali ljude koji su bili suvremeni u najljepšem smislu te riječi i koji su bili plod ovog prostora, a u sebi su imali to što Abdurrahman Siri kaže, ja sam oblikom kaplja, a sadržno more, u meni je cijeli svijet, ja sam svijet i njegova sadržna. Tu osviještenost da je Bosna ta
kaplica u kojoj i cijeli svijet i univerzum, da smo mi u njoj, da je ona u nama, to je ono što mislim da recimo mi kad mi dođu ljudi ovdje, ja uvijek govorim, mi kroz ovu priču o biblioteci želimo da ljudi osvijeste ne Bosnu kao prostor samo tih nekih vidljivih stvari, već da je Bosna najljepša u tom prostoru nevidljivih stvari. Sjajno. Sjajno. Ovdje čovjek, barem ja, evo, čini mi se, izgubi pojam o vremenu. Tako da, ako krenem dalje sa pitanjima, onda ću zaboraviti još potpuno na vrijeme. Hvala vam, Nihat. Hvala vama. Puno, zaista Hvala mi je vama. čast i sretan sam što ste mi otvorili svoja vrata. Sretan sam što kao građanin Sarajeva, Bosne i Hercegovine imamo ovo blago. Ja vam želim puno sreće ako Bog do budućnosti da se ovo sačuva. Vjerujem da će tu biti još neke planova pa da još bude dostupnije i ostalim ljudima i svima onima koji vole knjigu i vole Bosnu i Hercegovinu. Hvala puno i na tome i hvala puno, jer i brat ja smo pričali na ovome što vi radite, jer to su upravo su to su stvari koje bi mi voljeli da i na najljepši mogući način kako vi radite, da se jednostavno samo vrati suštinske vrijednosti u fokus, tako da ja vama želim sve najljepše u radu.